mi wathi waram nganga daba ko mi amna taw matam da hojik Manipur yam chatnai dana aina karigumam tarok tar de as oiroi kholoi adu tawra si haina bagi muhutta pedaro kani. Everyone, my name is Thokchom Surmangol Singh. I'm the founder of Thokchom. I'm on a mission to help you 100,000 youth to teach you the modern new way of education to develop your skill set by using my 5 pillars of success. Myoiba amoina pok targadi myoiba amoina ko hingba mayamna tongreba societies da kari toino adu toino si akoina khangdaba yade like phane ama haisanu laisu khangdaba na khoi hainari dana mipung khudimak hainaram mani hayangwai kaigumba kanagumba amaga khanarapwa timing is smartly like ram haiga laisu ju khangde si myam tabiram mani ba kanagumba khardi mahanga tamiba education do society da contribute tawdaba masa khatangi oiba kanajaba Dugumba education dudi hoi pai masagi da mukta knowledge kyan loksing du pai ba mana hijari ba mark knowledge oisunu skill losenu society sida contributor amatung hawla iban ham amama mana hijari ba loksing gan me amdo share to bitar gadi angang me amman na ha hawla iba sam ha teenage sei time pa na gina chei kuntra bukta leiba me am sida apha apha loksing gan me am se internet ki space sida chai trok tar gadi khoi ke do bugi wani riki matam da information di yam leiba lots of information are there ko sidai da tholei ko wathi urm gi ju myam leiba ko jagoi sabigi adugi adagi thi myam yengaga matam mahan do sorok pudina na ki punchi da karigumba ama yengjariba nangna hojik ko mamuta na hojik nang YouTube da video mi yeng khalaseba adugi video dugi nangi punchi da ei knowledge singali nang hatang tar udu da leidana matam mahan de vida adu maina to bitar ga de hojik hawlai ban ha me ama duki mutik yam thing kanani adubu internet ki landscape da ayu kitang change samaina ureba thaina dike do mi hojik entertainment da yam ngor me comedy gi kari gi krai phai adu su phai adubu mainsum to budi nangi punchi do yaroi Asidagi chahi manga tara hapsan gitar nang swansum la yagidro yaroi ko aduina kadaro kani go out to the world nang hujik kadaro kani nang karigumba ama nasagi hingjanaba nang karigumba ama nang tawbudi mathau tin tai ma baba yam huin lai gine ko ima baba na hinge hingabada akhoina chahi 40 50 to moi aduki mati ahnu sila ani moi da kyam kuin depend to budono nak na hi kanda pangan na kalikanda nang na tawba yaba hujik tawbi horo natragadi nangi punchido awaba moine aina balaidana laihekta ba haiba misidi mitang mo chap manai na hainari neba adu tardi nang nasu chahi jidi nang na ina thingba ngamroi every year kuding nang chahi di hapchalakani anu shalakani ko adai nang income nusu chahi hapchalak bit matungina nang na tanjari ba paisa su nang ju hengat pa mathok dadro kaiguma nangi hanagi yengo ngasidegi nang chahi mangai mamangda nang kai film da lermi hujikna kai film da lermi adu progress to botong madong aina chahi mamangi mangai mamangda ai swansum lerba hujikchu swansum lerba ko nang punchi do growth laiterabne ahi khudingi na nangi life to ro nangi lifestyle do ro nangi relationship to ro ko sidai sida kedro kani upgrade oinaba honabiro once if you upgrade it ko automatically nang financial do ro relationship to ro family circle do ro si obviously nang ju growth odum tor kani ba so aduna huji khoigi laibiriba Manipur society da Loksing Gyan Labor Yama, especially to entrepreneur business owners. Ko Yargadi Mamzu share to Viro, Nana Kangzariba, Nangi experience, Adu Mamdu share to Agadi, Manipur Kunai, Apavama, Soidamaki, Porkani have a Tazava Jet Pumley, Adu Sharuk, me, what he were Mangadava, ko me am not Omatam those Manipuriam Chatnidana. Aina Karigumam Toroktar, as Oiro, Kolo, Adu Tora. See Hainabagi Mota, Pedrokani, ko Isano in an Pasana. Karigumba pot amada mamutana research to view ko skills development ko matam thada view ka duga nangi financial goals ju strong never to view kayino Manipur de khoi liable lamne mapan dagi ko Manipur da karimcha ka watre hargadi phareba cheng dagi chak dagi thum dagi hawai dagi khoi Manipur sida pusala imam jeng biro mem aduna kadawani akhoi mem punjalaga aphaba khunai am semje haitaragadi ko hana already ko khoibu takpi tambirakpa oja guru myam china punjalaga aphoba poktak myam naha myam sida share toragadi Manipur ke dawi chakhol odina myam so thank you everyone myam sigi video je pambegdi makha da piba link sida myam join to biro ai academy lay asur academy na and hogla iban naha myam sida internet sigi power se sinaraga ko kamain toraga dang pasa talakani uji currently ko ai Manipur da ai haki company lay not only that
US tazu huzu currently 20 years and a contract moga sign to nari as a managing partner Manipur tazu kadwe pisa tan bear no yumdagi lain na ko ai zo ngang myam train to tana ko ai halaman ko ai ngon de hanba yamba da myam adagi especially ko housewife myam ai train to ri thousands of people in Manipur ko ai train to gre adudagi success story potokre myam YouTube ting bio aduda yawbani ko aina takchabadi ne ai own experience isana to gi myam do ai no de takbane ba ai 60 days challenge na amalai adu myam si pambir gadi makha de birba link sida myam masimam join to biro I will help you and I'll see you inside my academy. So thank you everyone for watching my video and I'll see you in the next video. Take care. Bye guys.